تماشاوانê Xenî TV dema we xweş be, cejna we pîroz be, hîvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de çend mijar em ê bînin pêşberî we bi hev re li gel hev. Van mijarên han binirxînin, rexne bikin. Ez her car dibêjim qehwa we girek hazir be, lê demqê îdî em hînî hev bûne, berî ku ez bêjim divê qehwe hazir be. Dema ez li dîroka PKK dinirim û li rojava wê dinirim. Tiştên ku wilo cida ji hevdû ez nabînim. Tiştên ku niha ez dibînim berê li ber çavê me derbas dibû, lê me yanî wilo xweşik li ber nedsekinî û tê de mijûl nedibû. Mînak ez dibêjim yanî bi vî çavê mezin ku mere li Apo binere, mere li PKK binere, rojekî ji rojan me jî wilo bi vî çavê han lê dinerî. Di wê xewa hanê de bûn, yanî xewa xapandinê, xewa ku yanî mirov bibe qurbaniyê xewn û xeyala. Xewn û xeyalên li nerast, xewnê sext e. Ev xewn û xeyalên nerast ê take kesî û ê civakî alavek heyî jê re dixebite heta ku mirov, endam, şervan, civak, kutle yanî girseya gel têkeve vê rewşa hanê alavek heyî jê re dixebite ku mirov bigîne qonaxa ku PKK li ser her tiştî, PKK li ser kurdayetiyê, PKK li ser bingeh û kaniya mirovatiyê ye, destpêka zanistî û dawiya zanistî, destpêka mirovatiyê û dawiya mirovatiya, destpêka kurdayetiyê û dawiya kurdayetiyê ye. Tiştekî wek PKK xweştir, şêrîntir, baştir, qenctir tune. Bi vî dîmenê hanê, bi vê wêneya hanê a gelekî pak, a pîroz em jî hatin xapandin û me bawer kir. Gelek kes ji bo xatirê Apo xwe kuştin, ji bo xatirê PKK bi vî rengî, lê dema ku ez niha li piştî heqwasa Emir me derbas kir û li rojava PKK dinirim, li dîroka PKK dinirim, ez li ser Emirê xwe poşman nabim ku wilo tewş û vala çû di nava vê rêxistina hanê de. Ez li ser van keç û xurtên ku niha di nava vê xapandina hanê de berdewam dikin û ez ber wan dikevim. Ev xwîna ku çû, lê ev xwîna ku dirjê ji ber çi ez ber wê dikevim, li ber xwîna ku çûyî jî ez dikevim. Lê dawî li vê rijandina xwînê bi çi rengî were, em çawa karibin xelkê şiyar bikin ji dijmin û ji alavên dijmin û xapandinên dijmin, ji dewleta Tirk û ji PKK ku wekî alavekî ji alavên dewleta Tirk e. Li gorî min û li gorî gelek kesa yanî ku bi şêweyekî dîrekt be, nedîrekt be, objektif be, subjektif be. PKK dikeve xizmeta dewleta Tirk, xizmeta rejîma Îranê, xizmeta rejîma ji xwe xizmeta Heşda Şabî û rejîma Îranê û rejîma Esedî de ye. Mebesta me ew e ku dema ku ez van lêvegerê hanê, van rexneyê hanê dikim, yanî ez dizanim yanî ê ku heta niha di nava PKK de ev ê ku wilo qert bûne, kevin bûne, dev ji PKK bernadin ji ber ku bûne şirîk. Şîrîkên komkujiya, şîrîkên xapandinê, lê ev ciwanên nû ê ku tevlî PKK dibin, ew giyana wan, mejiyê wan, hestê wan bi vê gemara hanê, bi vê xapandina hanê dilewite û ne tenê lekerê dikeve, êdî dibin êsîr wekî terîqet, wekî mirîdê şêxekî, îjan
همو برپرسين PKK شيخن اللي آبوجي وكي بيخنبر دبينن اف منطقي كو چوا في چاوه پیروز لآپو بنرن كو بيخنبر شاشنابه بيخنبر هرتشي دبينه و چارەسەری لە جەمویش بۆ هەموو تشتی هەیە عینی vê psîkolojiya hane emî yanî di nava terîqetên ê batinî di dîroka Islamê de heye ku li wekî min gelek cara yanî behsa Hesenî Sebah kiriye niha zê dîsa dubare bikim ê ku li rêze filma Hesenî Sebah bi zimanê erebî tê di kanalê TV Ereba tê weşa yanî tê weşan û belavkirin ê ku lê temaşe dike apûçiyên me binxetê apûçiyên me yên Sûrî û ê li Ewropa lê binerin li wê rêzefilmê han binerin û xwe têde bibînin wê apo jî têde bibînin apo têde bibînin wekî psîkolojî wekî rêbaz ku çawa behaneya ji bo kuştinê re peyda bike tu çawa karibe behaneya bi navê cinnetê ku kilîta cinnetê li cemûyî ye di xelkê bixapîne xelk xwe bikuşin şervan xwe bikujin ji bo ku biçin behiştê biçin cinnetê ev mantık û rêbaz û psîkolojî û îdeolojiya lêvebirina rêxistinê aynî ye nav cidayê lê kiryar rêbaz hişmendî psîkolojî yek tu çawa vîna mirov mejiyê mirov kerî bike tu wî bike wekî di nava kerî de tu jêr bêje bimire bijî her wer tiştek wî nemîne kesayetî nemîne îrade nemîne vî mintiqê hanê ev ê ku berê di nava PKK de bûn bîr dibin yanî ev meselê hanê berê me jî yanî li çawa ku niha gelek kes li min guhdar nakin berê min jî wilo carna guhê xwe ji van rexneyên li ser PKK digirt min digot ne meqûl e yanî na ev ya ji ber kujina PKK reviyayî rexne dike na ev ya û me li PKK guhdar dikir em li gorî bi çavê PKK li van kesên ku PKK rexne dikin me bi çavê PKK li wan dinerî me nedigot ka yanî ka em li wan guhdar bikin ana ême heta derecekê ez newilo bûm dema ez nav PKK de bûm li dirbêsiyê me kar dikir PKK ji me re digot rêxistin ji me re digot ev ya ji nav me reviyayê neçi cemûyî pêr nedûnestîne bi dizî ez diçûm min kontakt çê dikirim van kadrên ev kadrên PKK ku hinek ji wan niha saxin ê di nava yanî ji bajarê dirbêsiyê ji bajarê me min diçû bi wan re kontakt min guh nedida rêxistinê min dixwest ez fêm bikim yanî ev çi meseleyê ne yanî ne meqûl e ne mantiq vana hemû xayîn in ne yanî min diçû û min guhdar dikir û min kontakt dikirt û min wê çavê bi çavê rêxistinê bi çavê PKK li van kadroyên ku çûne salek di sal sê sal di me sê me bi wî mantiqê hanê ez nêzîkî wan nedibûm ne aynî mantiqê rêxistinê ez nêzîkî wan nedibûm û şahid henî yanî li ser vê mesele hanê mebesta me ku ez di nava rêxistinê de dema me kar û xebat û tiştên rêxistinî dikir tiştên siyasî û sivîl ana tiştê ku eskerî min nekiriye di kontakta minî bi xelkê re tim sedî sed min mejiyê xwe nedgir yanî bi guhê xwe nedgirt min mejî wilo blok nedkir ji li hemberî ve lê dema ez ketim qonaxa nivîsandinê dîsa min guhdar dikir min bersiv dida lê me heq nedida PKK ku êrîşî nivîskara bike ez mînak me ji we re bêjim
ده 1007 بوو 1008 بوو دەستپێکە 1008 ئەس لە شامێ بووم یەک ji nava HPG ji kontakta wî dîrekt bi Bahoz Erdal re heye û hat bû serokê esayîş yanî Ciwan Brahîm bi min ket kontaktê bi rêya telîfonê ji min xwest çi ji bo xwest Ciwan yanî ez dizanim niha ne yanî me berê jî gotî dema ew sax bû dema ew hîna hebû yanî berî PKK wî tasfiye bike mi vê meselehanê gotî û min ji hinek kesên din jî gotiye ev ciwan ji min xwest di rêya telîfonê re ez li Şamê ew li Zabê hinek înformasyon xwestin înformasyonên li ser hin nivîskarên Kurd wekî Nîzar Agirî Nîzar pir rexneyê PKK dikir û hinek nivîskarên din ê Ereb adrêsa wan înformasyonê wan min ez piçekî bihêrs li ser Ciwan ez çûm ku yanî ez dostê we me ez nivîskarekî we me ez ne yanî kadrokî istixbaratê we me ez ne vî karî har nakim û ez qebûl nakim ku hûn nêzîkî nivîskara bibin nêzîkî rojnamevana bibin û wî ji min got yanî em ê çareserî ji wan re bibînin û yanî mantiqê ku wî wan tasfiye bikin wê çaxê di nava PKK de ev nîqaş hebû ev kesên ku di medya de li hemberî PKK rexne dikin ku PKK rabiher wan tasfiye bike Xwedê wekîlê min û we be ne kêm ne zêde bi vî rengî ji min xwest min qebûl nekir min qebûl nekir û min bi ser tûl û helwest da diyar kirin û min jê re got ku eger çiliya yek ji wan xwîn bibe birîn bibe berî her kesî ez ê li hemberî we derkevim û ez ê eşkere bikim û ez ê li ser medya bêjim ku PKK li dû vê kuştina haneyê ev kontakta telîfona ku tu mir vedike û tu ji min re dibêje hevalê Ciwan te ji min xwest ji yekî din nexwest û eger tiştekî bê serê wan ez ê li hemberî we bisekirim û ez ê vê meselehanê pêşî raya giştî di medya Ereb de civaka Kurd de civaka Ereb de ez ê eşkere bikim ez ê bêjim Ciwan Brahîm bi navê HPG bi min ket nava têkiliyê û vê bixwestiye demekî kî nêzîkî Umar Xeşran bibe kî nêzîkî Yusuf Şerîf bibe kî nêzîkî Nîzar Agirî bibe sê nav bûn kî nêzîkî wan bibe PKK'yê û ez li dijim û ez hazirim ji ew ê bihêlin xelk rexne dikin va ez bersiva van rexneyê han didim bi nîqaş bi gotin bihêlin ne xwîn berin yanî nekeve vê rewşahanê ku PKK biçe nivîskara bikuje yanî dîroka PKK de ala diçi kadreyê xwe dikuje diçi nizanim me lêbere ew negîj wê qonaxa hanê ku PKK rabiherê nivîskarên Kurd û Ereb bikuje ji ber rexneya bi Kurd û Kurdistan bi her tiştê pîroz li cem we bi xwîna şehîda ev bû ji min hat xwestin û ez li diş rawestiyam û ez apû çî di demekî de kadrekî PKK ji min got Guhoşeng navê te di lîsteya tasfiya de bû dema Şîlan Kobanî di 1004 de tê û ew perçebûn di nava PYD de çê dibe Kemalê Efrînê Kemalê Sor ji PKK qut dibe kadro qut dibin Şîlan tê got lîste û Şîlan Kobanî jî got ev kadrê PKK ji min re got piştre got yanî
ناوی تد ناوا لیستیا ناوی تو ناوی عمر اوسی آبی ما يعني على مقو عمر اوسج دوري وان كتي ورخنا الوان دك از لدجم يعني لي از ابو تشي مش بو تشي مبكوشن از هوالي واما از باراسنا وان دكم از دمديا عرب دمديا كرداد از پشگری ویری خستنیم يعني مبقى آبی خوشی نکر آبی مش مرکو ده شوان بر از لگوری گوتنی وی و نرینی وی و تشتی وی از نچوم و داوی او راست درکت دوی مثلا هانی ده چیرو که تکلیم به پککیر او راست درکت يعني انا تکلیوی و رژیم اصولی مثلا گرنه حلوستا مجه دیاره لی گوتن و شیرتن عمر کو پککه یک دو سه چار ما سرگوی خود آوید یعنی وی چاقی مباوی نکر منش وی کادروی هانی رگو کو yani navê min çima di nava lîstaya kuştinê de yî ji ber çi yani ongo ez nizanim û ev kadro heta niha di nav pekekê de yî û ez nav nabêjim heta niha wê çaxê zapoçî bûm niha gelek hevalê minî nêzik di nava pekekê de di wê qûnaxê de heta niha di nav pekekê de em hevû nas dikin ew nas dikin ku ez nexayînim lê mana wanî di nava pekekê de ti mعنە jêr nemaye ji bilî ku ew jî şirîkê vê meselê ne yani PKK tiştekî bi qasî zerrekî xêr tê di maba ez ê bimama nema yani ev derewa tevgera azadiyê û tevgera rizgariyê nemaye ev bîyê wekî ol ê ol be zêr ji xwe re bibim yani em ji xwe misilmanin em zarokê dêw bavê me misilman e eger ez ola bisilmantiyê biguherim elbet ez ê nebim ola apoçî yan ola ocelanî na zêr ji xwe ya zerdeştî ya krîstiyanî ya bibim cihû ya bibim olekî din a ji xwe re vegerim îzî yani ez naçim nabim îbadetê ji apor û ji cibar û ji durankelkan re îbadetê û qutsaliyê ez li mêj û rojiyê ji wan re nakim ez hem ji xwe re olekî din olekî olekî paqij bê ol yani tiştekî din ez nav venagerim nabim apoçî ev kesên ku niha di nav de ne yani ji bo min ne baş e carna hinek informasyona jî ji min dişînin yani gew yani lê ev ji ertêke wan informasyonê han xem nake div ji pekekê berdin di ji nav pekekê derkevin ji nava vê girava hanê vê çirava hanê vê gerîneka genî derkevin çi hûn heta niha di nava vê çi heyî yani çi mesele heyî yani şeklê nemayî yani ez banga me ji bo van kesên ku tevî hinek kes dibêjin yani ku welat parêz di nav wan de hene û nizam çi hinek birader dibêjin welat parêz di nav wan de hene kesekî yani ez çi bikim ji vî welat parêzê xeşîm lê ku biçekî mejiyê xwe nalivîne biçekî guhê xwe û dilê xwe û mejiyê xwe venake ez çi bikim jê re welatparêzên nav wî de di nava vê rêxistina hanê dimabe û van cinayetê hanê van şaştiyê hanê heta niha diqurtîne û bihaneya jê re dibîne ev çi welatparêzî yî yani ji xwe re binerin yani bêçawa bi çi mantiqî li civaka Kurd dinerin civaka Kurd wilo tune dikin tune yani dimirînin û apo hildidin jor temaşekin yani ji devê kadrên PKK van gotinên xweş û şêrîn û hîna kes hene bawer dikin yani kes ti nebêje ka ev çi ye ku berî rêber apo were dinyayê ev rastî li Kurdistanê me dît Kurd hebûn ema mirî bûn miriyên zindî me nav pê dikir pelek li Kurdistanê nedihejiya cemekî avê rûbarekî avê li Kurdistanê nediherekî bi derketina rêber apo bi derketina qadrên rêber apo ê pêşeng
کو جبو مروواهی جان خو ایرو دانینا هولی د شخص ریبر آپو ده لو تفگرا گلی کرد کود کردستان دا چکرن ریبر آپو دست آوید همو پرسکری که جواکا کرد اف خانم آهان خود زنه که به چند سالات نپکه که مایه حتی گهشت یولو وی قالبه وکی روبوتا داخل گوتنه کی جدا تنت یکیش نما پکه که درکه به ولو تبیش اوی کادره هانه خورد به کچ به جن به میر به تبیش اوی کادره هانه دنما پکه که تشتی کی جدا داخل تشتی يعني حموه كهف حموه كهف داخل يعني بنرن يعني كرد هبون لكرد مريبون بري بككي بری پکه پله دارا ندهجیا آوا چما ندهرکی و بری پکه يعني روج ندهات روج هبو بس روجكي تاريبو هيف هبو بس هيفكي تاريبو بری پکه اکسیژن تنبو بری پکه خلق ند چون سوکه خلق ند دعوت چیند کرن بری پکه خلق ند زوجین خلق بکردینت آخوی بری پکه خلق خوارنه ند خوار ند چون تواليتي يعني ببینی کنه مروتی يعني اف چی جبو قد پکه بگتش تکتیرا بکردا گلی کرتی بمرینه اف فلسفه پکه اف جبو خو بده پیش بیج سوسیالیزم همو کرن کسی که سوسیالیست نه ازم شورشگر همو رفرمیستن همو سختن ازم کرد همو کمبرادورن همو آجانن ای ولات پاریس ازم همو اتونومی دخوازن اتونومی چیه از کردستان اثر بخوی و آزاد و یک بوید خوازم ایکو اتونومی بخوازه خاینه اوی سال 80 ولاد گوتن پکه ولاد گوتن ای نها ایجا کردستان بخوازه همو کفن پرستن نتوا دولت کی بخوازه همو شوندمایی پاشوروی ایمه نتوا دموکراتیک کمارا دموکراتیک نظارم چی دخواست ببین تم ببی منطقه هاني همو آجانن همو خرابن همو پیسن همو نظارم چه و پکه تشتي هري باش تشتي هري يعني عيني منطقي راديكال ابي دينجي اول برست راديكال كو ام او فرقاكو ناكبه جهنمي امي تني هرن جندي وكيدن حمو فرقين اسلامي حفتي ودو فرقين كابي چند فرقين چند جماعة چند مذهب وانا حموي بچن جهنمي ام تني امي بچن جنتي پکه کی يقولوا في منطقه هاني دا آخذ وجناه مروب واندي يعني اف پروردهیه اف علم پکه زانبونا پکه کتو انسانه کی بک بی اراده کتو انسانه کی خودی وی چه کری انسان وی بکو کوله و اف جماعت ببی کری و بوی شوازه هانه میناکیم بوی رنگی و درکبن با آخبن بحثا قلي كرد بكن كرد هبون لين مريبون وبلي دارا ندهجيا وديك بانك نددا ومريش كيك ندكرن وچيلك وبزن شير نددا بري بكك پشتی بكك هيك مريش كاسي دبون وشيره چيلكا درهات ولو في منطقة هاني دا اشخر اللي وقو دار كرما ما از بفيرنجي جلي كرت شروبت كم از ولو بفيرنجي جلي كرت كيم دكم و بيس دكم او بفي منطقة هاني وجا سروكاتيه و 4 نيسان اندرليك و روجا 4 نيسان روجا آپو تيد تشيبو و روجا آپو چو دبستانی و روژا آپو چو زانکو انیورسیتی و روژا آپو لهنك روجن بيروست بيت يعني
پیرۆز ناکرد ڕۆژە ئاپۆ و کەسیرە هەفتوو دیتن و ژەف حەزکردن ئەو نەدە پیرۆز باهیەن پەکێکی دەی ڕۆژە ئاپۆ و کەسیرەیلدم هەفتوو بەردان نەدە پیرۆز باهیەن نەدە لیستەیە پیرۆز باهیەن پەکێکی دەی یعنی ڕێخستنێکی ولۆ پر عجیب یعنی ژاگون vegeriň nihat nava ola Islamê de diya pêxember diya Muhammed yani Amîne navê wê Amîne ye di ola Islamê de wilo pir pesnê wê nadin yani pesnê Qîza wî didin pesnê Fatîme didin û داقادی کو پسنی نادن پسنی خدیجه دادن پسنی عایشه دادن لیدیا پیغمبر بعد پیغمبره ولو قاصه زیده پسنی وی نادن یعنی که بدین جی پر بچوک یعنی ولو جریزه گوتنه کی ولو بیجن لیش ورلا پسنی جا آبو بنر چوا پسنی عویش شخور لی بنرن ایسال و پار از ناخه مزجور به اشکره بلگاجور اشکره بکم شخور لی بنرن تماشا بکن به آبوچی چد بیشن Ama işe dema o havalti ve iş o sancıyen dayka o iş rakir. Dayka o iş te çe mane? Em çava mane bedine, em çava binefinin gerek rastı em baş ser bisekinin. Ji bo ki serokatî zaten paraznamê xwe de tewîjatê xwe de pir basa dayika xwe dike. Baza civaka xwe dike, baza çewrê xwe dike. Em xwe îro dixwazin wisa kin û cewher ser dayika wêj em biaxivin. دایکا عویش دچم مالی دایکا عویش دچم جم تنوری دایکا عویش دچ پینا بریشکا دهیکا تینه و دقلینه یک دد عمر یک دد عبدالله عمر میریوی و دایکا عویش نال تنوری دخه و نانوی گلکی خوش بو و سپاش دایکا عویش ره کو آپوش مرآنی بحمل بو سپاس کەس بەحسا ڕەبەنێ عومەر ناکە vegeriň ڕۆژتیش ڕۆژا وەدیتî ڕۆژبوونا عومەر ئۆجەلان bavê Abdullah Öcalan yan jî wefata Ömer Öcalan bavê Abdullah Öcalan kes behsa wî nake bes behsa wî jî bikin ew jî rebene ma hûn behsa diya wî dikin we diya wî jî li ser serê me kir dayika xwedawend e دایکا خداوند یا ربی یا الهی ji bo Xwedê yani ev çi ye ev xanima hanê ku derdikeve li Helebê ji devoka wê ez wê nas nakim lê ji devoka wê xuyayê bakurî kabê çend sal di nava PKK dimaye yan jî Kurdên me Rojavayê û di nava PKK de wilo qert bî yani çûyî emir qedandî yani şêwazî dibite yani şêwezarê axaftina wê jî gotinê Tirkî têde derbas dibin xem nakin herê xwişka hêja yani tê te apo kir serokên newewî serokên netewî li ser serê me têca wî jî bike dayika newewî dayika netewî ya kufr wallahî kufr bi kurdayetî bi insanetî bi mejî bi aqil ya hûn vî mejî hanê hûn vî aqilê hanê hûn ji kur tînin hûn vî exlaqê hanê ji kur tînin ya
يا دايكا عويش اشخر لي بنر د روجنا بنرن وهي نكو نزانن دو روجنامه گونيش تركا د سالا 1986 28 آذار داخویانی تید داکتیه عسكر دچنجم دايكا عويش دايكا عويش دبيج سپاس عسكرار ازوان تبريك دكم ازوان بيروز دكم و كريم بوان رشر دك او جيتين درمان ددن ايريشي دبيج خسكام وينان يا انا ور مالي از وين زارم اف دايكا خداوندا جروجنامه تركار دبيج فرمو تماشه نكو يعني زيدي قلافتي آبو دديني ويكر فيلسوف ويكر نظام شو خمناك يعني وني بكن بيخمبرجي وني بكن بيخمبر وني دياويجي سرسري ما بكن بيدا دايكا نووي ودايكا أو سروكي نووي أو شي دايكا خداوند داي ودايكا نظام شي يعني قوتنا دويج نظام واتا يابا قوتني حاليجي خداوند ونظام قوتنا خداوند شي يعني خدي ودايكا خداوند يعني دايكا خدايا يعني آبو كر خدي تيجي قوتن شي قوتن يعني واتيا تيجي واتيا قوتني نزانن شي هما بيجن وكي روبوتا بلا 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 دايكا خداوند كسك جوان نابجا دايكا خداوند تيج شواتي او يرابن شمر ويبكن عشتار ويبكن هيرا جناز سيوس ويبكن نزانم بفرين في دجا لقندن هذه عويشات دينبو هزار رحمة القورا في قجية هاني بسري مكر او روجا الرشبو بعمر وجلان الرازا وجمر ابو تشيكر يعني تشي بيجم حقنا السروية يعني حق السر فان روبوتي هاني كش فابريكا بككي دركتنا ميد ان بككي يعني ايش فابريك ايش فابريكا بككي دركتنا مور السروان مجي وان ولوي ولو وكهب باخ ونوكهب بفكرن اف نيكي اف كريبونه اف كتب يعني مجي نمينه مجي فلج ببه في منطقي هاني او ديكناش يعني اف برادر نابجن يعني تشد بيجن اف عمري كنت نافا بككي تتقدان دي خوش كاهجات ابج بككي امي كرتو جوهري بحصا دايكا عويش بكن كشيت تشي دا دمش دايكا عويش تفاتيحا كشير بخوين بخوين تنزان فاتحي بخوين بس بحصا يعني شي دايكا شهيدة انا بحزار قاتي جده بحصا وان بك کو 3000 4000 5000 خو کنه قربانیه و دوزهانه تو چیج مر بحث دا عويش شكريه عويش ورن عويش بكن خدي السرسري مو وكسك جنابا ابو تشيا ناي درنا كذا نا اخذ نابيج بي افشي افشي بلي يو افشي كوليرا افشي نخشين اف يعني ايشا مريشكاي ايشا شي اف ريخستن في جفاكا هاني وكتلاوي بيكتي افشي ايش فرمو تماشا بكن بچرنگی آپو يعني پسندك كرمك الرجلات نافين قالك بيخنبر دركتن قالك كدان لكن وكريبر أبو لسر وان فكر رامان حمو بيخنبرين دنياي لي كولينكر زانستا خو مسنتر فرحتر كر لهمو آلية فكري فلسفي روناهية كي برمزن جبو إنسانيتي جبو مروواهية جبو تواي گردوني أستا گردوني دا مزنبونك دا چكرن که روزبونا ریبر نتوی ریبر آپو
لدایکا خداوند دایکا عویش دایکا خداوند دایکا عویش دایکا خداوند دایکا عویش دایکا خداوند دایکا عویش زاینا ریبر آپو بو تیریجک جروجه جبو توایی زاینا مروواهیه اف راستی اف حقیقت ایرو ام لجیهان دوی دبینن ریبر مین تاوی ریبر آپو لوار پیغمبرا لوار ابراهیم کو جدایی بو لسر خاکا کردستانی لسر چمین کو آواوی نارا وسته ربرکی به وی رنگی لمرواهی درکت سروی دنیای از به نظام از چه برسوابی خانم هانی بیم دجارا ولو دجار سی جارا دایکا عویش دایکا خداوندا من دوباره کری نه او دوباره کریش بقول عايش مسئله هبن لازم جور انفرماسیون کی بیجم مبرش يعني قوتي هزي دوباره بك کو آپو به دست خو لکادروی جن ای پککی به دست خلوان خستی بری يعني بري چند سالا بو كادرو كي جن كجناف پککی درکتیه و لمالي سروكاتية للشامي مايه ده مالي كو آپو دچويه اف كادرهاني مايه ايش اجمر بحثا آپو دكر يعني دقو اف كادرا پککی آبري دقو يعني آپو پرجزكي خو حزدك پرج خو حزدك نتني جقلك دري خو حزدك لي جبو اگر خوارنا كما چه دكر ما خوارنش آپو رو چه دكر خوارنا كما چه دكر اگر كيم خوي بي يا خويا وزيده بي كلي بي يا شور بي آپو دنيا خراج كر يعني چير دقوتن دجون دقوتن سخيف دقوتن هيرز دبو تني جبو وجاوي چزم لما وفره بكرا مزم بكرا وجويچي بخويا كيميا خويا زيده حزار چيروك در خستانا آپو خدا كري عويش دايكا خداوندا اب مال بو يعني جاوني چوني لسر عرضي پیغمبرا و پیغمبر هاتن بنرن جبوغ آپو هنا بفرين عسمانات بي پیغمبري كو هاتن آپو جوان شيتر دركر اف خانما هاني اف كادرا هاني اكو دا آخذ اويا يعني ناوي وي كود يعني آدار قابار ونزانم de چه بشن ای مجی و زانبون و چانده و پرورده ادنوا بگی که دیشی جی دید جهوی جی هی يعني ودرت كابل سر مديا بكيكي وشمر بحثا بيخبر عدك وبحثا آبو بلندردك وبحثا دايك آبو بلندردك ويداوك عويشي بير ويبلندردك اف مسألة هاني حق واسه سال دوباره دبه دایکا عویش دایکا خداوندا دوباره سال 2013 عویشا دین ویش بکن عشتار آکو دناوا گنده بوینا ویهانه وی ببه عشتار و ببه وینوز و ببه حلبستا و استراناش خواه کما اگریا حلبه اندام اویل مگوه دار دکن انا ایکو هینا ساغن سترانه کی لسروی چی کربون هینا عویش نمربو هینا عویش ساغ سترانه کی لسر دایکا شیر و سروکا شیر کی بو شیر جی عثمان و جلان بو سروکا جی عبدالله و جلان بو یاو اف چیه ما في حال وخستيه يعني كاشبو خدي يعني جبولو زانه يعني روج ويبي
ويريزا فيلم شوا كل سر حسن الصباح وجماعته حسن الصباح شي دبه ويريزا فيلم للسر PKK شي ببن وبلقى برن فيديو هاني وبمينن يعني دبكو PKK وان بابج رابن ورك ليوي فيديو دبكو اشي هرب يعني PKK PKK كسك يعني نامين حتى يعني ريباز ومتود برن مرن يكي يعني ليوي افرحنا فيديو بمينن ملكي ديروكي هنا كس بشتي 6 سال جيوي بقرن وراستيا PKK جوان رخنه هان جوان فيديو هان جوان نرخاندنه هان سودا ورقرن از وك كنها از ورد اخم باوريا مهي نجبركو از دبيجم وسبا نواف دفش PKK بردو نزانم و ريدور دفش PKK بردو نزانم آلدار و دفش PKK بردو نا آلدار و نا هيفيدار و نا هاجر و نا وانا نكس دفش PKK برنادن PKK جوان ربيه اكسجين نان و آب بيدجين شونه يعني حتى قركي شونه بنياد دفش PKK برده بنياد حياكو هات اوروبا او براي خو مالباطا خو يعني ايه دردورا خو چیکرو چنکر جبو کو درکه ورو حتى روجا ايرو ايوكي بنياد نوا PKK ده ليگو دار دکن بنياد سر عملي خود كتابي ابو خوشك نخوندي از انا مجي بيت كتابي ابو خودي قراسي مديا شكري PKK يعني جاء ويفانا دفش PKK بردن مستحيل دفش PKK بردن هناك دفش PKK بردن من تخمينات لي هناك جي دفش PKK بردن دي سافا جريان هناك خواستن وگرن لي بوارنا نبو يعني يقولوا نشو سري لأف رخنوي بمين أف قوتنوي بمين أف نارينوي بمين PKK تشتك مخادك وبقالي كرجيدك وحتى نفس هبه مروف دجي جبوكو رخنه بك يعني امجي اش مرد كار بيدنگ بوكو خلاص يعني اشي خوش تشتكي نينم بمنفيسي خو بجول بن بروماني خو بهلبسي خو بتشتين كولتوري بتشتين چاندهي دفش PKK بردم وما PKK چتك قالي كرد و PKK يك كير بيك بنير بي اسكارم ولوكم موقلك كسا يزناكم من كري وازناك اف نا فيديو كنافد فيديونا بري بشترا بري كودما ابوچي اريشي كونسرت هيفيرمنت شوان پرور اريش تكرم وشوان ردگو كردستان كري گاران وسر ابو ناستريم وهوزان ازنا سروكم وازنا ددمه وازنا نزانم چمه وازنا فلانم وازنا بيبانم نا
خمناك يعني شوان دي سافقرياية شخور كريه كي ديتيه وشي يعني شوانم شخو يعني قال كرد مكريه شوان وشخور نها كريكي ديتيه وتيك بناوا في كريه هاني وشو بستري وكيما ازو تليه خولو بكي وش خلق لي بقارين يعني نار يعني پکیکت زانه چه شوام کار بینه و کارتکی شودی يعني وهنا كرد ورن بيجن هنا را كردي وتكي ترخنا الشفان بك وتشكري وشفان نزانم شكري شفان جور ده كردستان عشي تشي بك ور دبن فوتوي آبو بستري آبوی کدبیجه 10,080 مح 14,000 کس دناوا ریخنامه ده هاتن تصفیه کرن آبوی کو شوان وره پسنی آبو بدو پسنی پککی بده اونا يعني gelek kes hene minaken ku PKK haya çi derece henera Kurdî genî kiriye. Nihal Rojava ew hinergeh e hiner çi ye wilo stylekî strana derxistine styla wilo wilo ne ji qirikê ji hindirê ji pişt kezebê wilo ji quncik û dengê te ji wir derkeve ji biniya mehdê ji pişt kezebê nizam aliyê çepê û je ne tenê mêr ew styla navê wî çi ye Mehmûd Berazî çi ye û ji xwe şêr û hindê zavê mamosteyê hêja mamosteya ew helbestvanê gewre Taha Xelîl û elimî ye ev bazar dimeşe je niha jin derdikevin jin kopya a Mehmûd Berazî a jin wê derkevin û vîdyoyekî min carekî dît 20 deqe bû de çend deqe bû li ser jinê û wilo ev jinên ku derdikevin û cilê Kurdî wilo zorê didin gewriya xwe wilo tu dibê qey tu motorekî diajo û tu benzînê yan jî tu dîzelê zorê dide vê motorê yani vê motorsîkla hanê wilo gewriya hinera Kurdî îja wilo bi wî şiklê hane yani bi şiklê ku mîx çek Kurdî çek Erebî şêweyê ritma Erebî yan jî heta di cila jî de bi hinergeha apoçî a di Rojava de mînakên bi vî rengî hinerekî bi vî rengî hinerekî kelevajî hinerekî wilo tenê kamîre û foto û vîdyo û wilo çav ibhar bike çav wilo matmayî bihêle ev lê hindir de xerakirin e yani ev asta xweziya ku Hesênkê Omerî û Xwedirkê Omerî û di car nav jî wilo zorê dide qirika xwe xweziya di wê çarçeveya hanê dimîne na vegerin lê binerin û lê bibînin ku hinera Kurdî medya Kurdî ragihandina Kurdî PKK pir pêlîstî yani sibe em şiyar bibin PKK nebe 100 sal ji gelê Kurd lazim e ku ji gemar û mîkrob û vîrusê PKK rehet bibe 100 sal ji me lazim e ku em xwe ji PKK rizgar bikin û yani ka ez wekî bi kêmanî ez vê dibêjim yani ji ber ku yani civak hemû le wîtan din e kesek nemaye û wilo wî bi alî xwe de nanîne û wî nekirîne û bi pera û je dibêjin jî wilo bi rûkî şuştî û bêfedî tu çi qîse pera ji Tirka distîne tu malbata Barzanî tu çi qîse pera ji wan distîne
ولو بفدي جبركو أو بارانه أو كورتيل خورن جوان هي حموكس وكوانا حتى مجارك يدن بنابا خير وخشية ده بمينن ججنا و جارك دن بيروز